Laithangnai Talnwi Romwi Nukhung khungnwi Juda Thaio Waichisa Horkhamani Patimani Koktwma Patimung Shantri Bazar Bakhak Seni Kolcha Amsayo Patimung Nati Thanao Khlaisakai Fire Patimung Nati Koktwmani Bisingti Shoimanka Laithangnai Talnwi Romwi Nukhung khungsani Talbidal Thaio Waichisa Khorangmani Patimung Patikha Waishakeba Nukhung Shakawo Bufro Keba Gantinogo Haikeba Talbidal Mari Khunyo Hornangmani Koktwma Shal Horonoda Horkhamani Tongkha Tamani bagai abahai ke Horkhamani tongkha abnati musasya nongni bororok sukangni joli mungrok no tuyede abahai ke horshok sawiruzakha abnati asaijak talbidal sungmung abna rogino tabung nongni bororok morok lai tongkha abni agolo fano horfanang sagoi tongkha এরকম ঘটনা হইছে না আজকে বিগত 2-3 মাস ধরে প্রথম 3:30 হইতে 4টা বাড়িতে আগুন লাইট দিয়ে আমরা কেউ দেখি না কিন্তু ধোঁয়া দেখা যায় আর পরে দেখা যায় যে আগুন এখন আজকে 2 দিনের ভিতরে 10টা থেকে 12টার ভিতরে দিনে 2বারও লাগছে আছে আগুন এইভাবে আজকে 11 দিন আগুন লাগছে Yang khaksa faising Patimung Nati Thanao Khlaisakai Fire Abhai Patimung ni Koktwma mane waini waithamno police fire Patimung no chaitogui neitogui thangmani Koktwma aboni yagla hainu hai 1st May te 2nd May wo shalneyo waini hor soksa jakha shobodotto te shobom dotto ni nogo Abhai Patimung ni yakni kaknani bagai hapangni naikolmung shanka Nukhung khungnwi ni nokphangrok Bureau Report Chini Khorang